Znao sam. Danas je sportski dan u Lazy Townu. Pitam se kako se spremaju za ovaj dan. Ovdje robnikuje podli plan, a Spartakus spašava dan. Stefani je nova tu, a Siki je odmah uz nju. Pixel, Stingy i Trixie su oni koji smijeh donesu. Hajde dođi u Lazy Town, već danovi budi se. Naš mali grad krenuli su svi, avanturu počinju ti. Sportski dan. Čekaj malo. Stižu vijesti. Gospodine Milforde, pa što to radite? Pa, mislio sam ako bih malo mogao uljepšati sportski teren da bi se dobri ljudi Lazy Towna zainteresovali za sportski dan. Važna vijest. Da, prva si čula. Zdravo svima! Zdravo! Pogledajte ovu super knjigu koju sam našla u biblioteci. U njoj je cijela istorija grada. A jeste li znali da je danas sportski dan u gradu, a? Stefani, pa ta knjiga je stara bar 100 godina. Ali šta je sportski dan? Tada se održava nevjerovatna trka svuda po trgu u gradu. Da, prvo moraš trčati. Pa pomoziti trotin. Pa rolere. Pa se trkati biciklom. I na kraju vožnja skateboardom. I to nećemo raditi. Ma hajde, pa zvuči sjajno. Evo, Pixele, ti si odličan na skejtu. Skoro odličan. A ti, Stingy, imaš super nove rolere. Imam ih više. A Trixie može baš brzo voziti trotinet. Kao mulja. I zamislite samo kad bi nam se pridružio i Spartakus, bili bi najbolji tim. Stvarno misliš da bi Spartakus bio u našem timu? Pa nismo baš tako dobri. Mislim da će ove godine biti drugačije. Zdravo svima! Spartakuse! Imam sjajne vijesti. Došao si veliku planiru od čokolade? Ne. Došao si malu planiru od čokolade? Ne, danas je sportski dan, moj omiljeni dan u godini. Rekla sam vam da će ove godine biti drugačije. Idemo! A šta je društvo, pa zar ne idete? Ne. Ne računajte na mene. A ti na mene? Ni na mene. A radije ćemo ostati ovdje i ništa ne raditi. Ima dosta nečega da se radi, pa bi moglo patrajati, pa ne možemo se ni igrati na sportskom terenu, izgleda kao otpad, strašno. Upravo sam vidio gradonačelnika, baš ga sređuje. Trebalo bi da je gotov. Upravo sada. Pa, skoro gotov. Kvantum 6000 uzbuna, kapija uništena. Gradonačelnik, dobro. Polje spremno za super trku. Da! Ajde društvo, pokušajmo! Trebam odlučiti šta da obučem. Ženskasto? Kitnesto? Zastarjelo? Previše. Ne idem na mačevanje. Aha, savršeno. Šta? Ajde,
Baci. Šta? Hoće se baviti sportom na sportskom terenu? Čekaj malo. Da. Znam kako da zaustavim sve sportske aktivnosti. Kupit ću njihov sportski teren. To bi bila 400 lijena ideja ove godine. Bravo ja. Ovo je baš uzbudljiv dan, rekao bih. Ovo će biti jedna od naših najboljih trka. Evo. Potpišite ovdje, molim vas. Naravno, evo ga. A sada, hvala vam. Raščistite prostor, ja posjedujem ovu zemlju i sagradit ću fabriku za punjenje jastuka baš ovdje. Ne možeš to. Ne! Ova zemlja pripada meni, moja je, moja. Šta? Tvoja? Da, pripada meni. Da, moja, samo moja, naša. Da! Vaš vrlo nesebični gradonačelnik mi ju je upravo prodao. Sad je moja. Pa zar ne? O ne. Ne, opet. Čekaj, potreban nam je ovaj teren za sportski dan. Da, želimo se takmičiti u super trci. Stvarno? Da. Onda šta kažete na ovo? Takmičite se protiv mene. Ako pobjedite, zadržite ovu rupu. Ako ja pobjedim, izgradit ću svoju fabriku za punjenje jastuka baš ovdje. I Sportakus će napustiti grad zauvijek. Rekoh, Sportakus će morati napustiti grad zauvijek. Na koliko dugo kažeš? Zauvijek! Sportakus nas nikad ne bi napustio. Tako je. Ne. Učinit ćemo to. Sportakus, a sad ćeš nas zaista napustiti? Naravno da ne. Razvedrite se. Ako svi budemo vježbali zajedno... Možemo pobijediti Robija! Tako je! Da! Djeco, Trixie, dovezi svoj trotinet. Paži! Stingy, donesi svoj roller. I ti, Pixel. Da. Treba će nam tvoj skate. Dobro. Ja idem po gradonačelnika. Savršeno. A šta ću ja? Ziggy, za tebe imam najvažniji zadatak. Bićeš nadzornik za sportske slatkiše. Da. Slatkiši. Sjajno. A je li to dobro? To je dobro. Dobro. Važi. Bit će to. Bez slatkiši. Dobro. Bit će to u redu. Da. Hej, Trixie! Hajde, 1, 2, 3... Stefani. Dobro sam. Daj mi palicu, ajde! Stingy, ne! Stingy, vrati se ovama! Kako nam ide, Pixel? Da vidimo, energetski nivo s razmjerom konverzaciji... Pa nismo dobro, nismo. Djeco, sad nam je najpotrebnija prava energija. Imam sve ovdje. Se sjećaš da si me zamolio da bude vaš požarnik za slatkise?
ja se... Ne, Zigi, zamolio sam te da budeš nadzornik za sportske slatkiše, a ovo nisu sportski slatkiši. Naravno da jeste, vidi, ovaj trči, ovaj skače, bang, 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 pliva pravo u moja usta, ha! Zigi, čekaj, pogledaj ovo. Jabuka. Ovo je sportski slatkiš. Ovo je prava energija. Stefani, imam još u mom rancu. Da! Hvala! Ako bi da se pokažeš ti, snage treba ti. Ako bi da skačeš ti, snage treba ti. I ništa nije bolje, ti svojom snagom mrdaj sve da noge samo pomjere. Ako vjeruješ u sebe, imaš snage ti i na putu si. snagu vrati pa se poslala ti. Snagu vrati pa se poslala ti. I ništa nije bolje, ti svojom snagom mrdaj sve da noge